Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээрээ Монгол хүнд зориулсан Солонгос хэлний цагт сурах бичиг 1-р номны хичээлийн шинэ үгийг хамтдаа уншицгаая. Үгийнхаа дуудлагыг зөв сураад аваарай. 3-р хичээл. 일상생활. өдөр тутмын амьдрал. 동사. үйлөг. 가다. явах. 오다. ирэх. 차다. унтах. 먹다. идэх. 마시다. уух. 이야기하다. ярих. 읽다. унших. 듣다. сонсох. 보다. харах. 일하다. ажиллах. 공부하다. хичээл хийх. 운동하다. биеийн тамираар хичээллэх, дасгал хийх. 쉬다. амрах. 만나다. уулзах. 사다. худалдаж авах. 좋아하다. дуртай. 형용사. тэмдэг үйлөг. 크다. том. 작다. жижиг. 많다. их. 적다. бага. 좋다. сайн. 나쁘다. 뭐뭐할. 재미있다. сонирхолтой. 재미없다. сонирхолгүй. 일상생활 관련 어휘. өдөр тутам хэрэглэгддэг үг хэллэг. 차. цай. 커피. 빵. талах. 우유. 수. 영화. кино. 음악. 곡좀. 신문. 사능. 친구. 넷. 의문대명사. асуух төлөөний үг. 무엇. юу. 어디. хаашаа. 누구. хэн. 언제. хизээ. 공원. цэцэрлэг түрээлэн. 극장. кинотеатр. 노래. 또. 대한빌딩. 대한발락. 라디오. 시내. хот доторх, хотын төв. 시장. зах. 식사하다. хооллох. 신문. сонин. 아이스크림. зармаг. 위. дээр. 전화하다. утсаар ярих.
지금, 지금. 어더, 축구를 하다, 축구를 하다. хөл бөмбөг тоглох. Кафе, кафе, кафе. 팡, 팡. өрөө. 사과, 사과. 알림. 산책하다, 산책하다. 살짝. 쇼핑하다, 쇼핑하다. дэлгүүр хэсэх. 아주, 아주. маш их. 여행, 여행. аялал. 옷, 옷. хувцас. 자주, 자주. банк. 헬스클럽, 헬스클럽. бэлтэржүүлэх төв. жим,